Svetoga Duha. Evo čuli smo lepo, divno žitje te svete Marije Egipćanke. Ako smo pažljivo slušali, nešto smo sigurno uzeli u dušu i srce. Ali Justin Ćelijski govori tamo da se čak starac Zosima i prepao kad je vidio tu takvu osobu. Kaže, mislio je da je duh neki. Kako je onda dakle izgleda bila i tako, kakav je utisak učinila na njemu. A pošto je grešila 17 godina, oko 17 godina, tako je mučile misli. I zamislite to tako šta se dešava sa svetim koji je dala odlučan odluku tako da se pokaje, da ode u Jordansku pustinju, da se moli Bogu i kakva je sve iskušenja imala. Onda ne trebamo ništa se čudimo kad mi imamo neka iskušenja. Nego u tim iskušenjima i sad u ovom toku posta možda nema toga našeg iskrenog pokajanja, što je najvažnije to da shvatimo. Većinom ide možda to kazivanje grehova, ako nemate popravke duhovne, onda to ja se nisam kajao, ispovedio, ja sam samo kazivao grehove, stopa. Pošto imamo više grehova obično i tako dalje, dobro bi bilo da smo odlučni, makar nekom grehu da se suprotstavimo. Sa pomoću Božjom, sa postom, molitvom, Bog će nam pomoći. Ali ako budemo tako zauzeli čvrsti stav, kako zauzeli čvrsti stav da odi u Jordansku pustinju, da posluša glas Svete Bogorodice i tako dalje, kad nije mogla se pokloniti časnom krstu, i takav život da provede strahovito težak. To nije ni zamislivo. Ako je zamislivo, ajde neka ode neku u jednu pećinu ili kad je toplo vreme da spava samo jednu noć negdje u neku pustinju pa će da vidi kako, ne toliko godina da provede. Tako je zaista to da se čovjek čudi, da se čovjek divi, da li je to moguće tako čovjeku u telu, ali je moguće, znači Bogu sve moguće koje čovjeku snage daje, ali čovjek treba da traži pomoći od Gospoda Boga. I ako mi tražimo pomoć od Gospoda Boga, bilo koji greh mi ćemo da pobedimo, ali iskreno. Najgore što nismo iskreni i što se volimo svijet i uživamo u ovome svijetu i slavu tražimo ovoga svijeta. Evo današnjega primjera u prvom evanđelju, kad Gospod jasno govori o stradanju, šta će sa njim biti, da će biti radovid, da će ga pljuvati, ubit će ga, raspeće, da će treći dan vaskrsnuti u slavi svojoj. A sinovi Zebedejevi misli jako je pa kaže, molim da nam ispuni sve što ćemo te moliti. Da nam da sednemo jedan s desne strane i jedan s leve strane tebi. Oni sad misle na slavu tamo i tako. I Gospod im kaže, to nije svakom danu kome danu i tako dalje. Oni objašnjava drugi apostoli negoduju. Gde je sustina? Sustina je što mi tražimo slavu ovoga sveta. Bog će nam dati slavu, to njemu pripada ako mi budemo kako treba. Ne treba ja ništa da tražim. Ako budemo onako po zakonu, ja sam to zaslužio. To je Bog koji odlučuje, koji daje. Ali mi hoćemo da idemo ispred naroda, ispred svega sveta i odmah da nas svet hvali i vidi. To je ta sveta ljudska, to je ta gordost ljudska i tako dalje. Znači, mnogi ćemo grehe pobediti, kao što je mržnja, kao što je zavis, kao što su psovke, ne znam šta je svime tako. Ako samo čvrsti stav zauzmemo, a evo danas imamo primete, pokažite, reći kakav je ona stav samo zauzela. I normalno da je Gospod proslavio i sve se desilo i tako da sve ste čuli šta nam prostoji, samo da se kajemo, da se iskreno molimo Bogu, samo iskrenosti, u poniznosti i sve će doći na svome mjestu. To je najvažnije, što svi drugi problemi lakše će se rešavati. Bilo kakve da imate problem u kuću, kad si ti pokoran, polako, mi što bi rekli, bit će u plusu i bit će nam pomoć Gospod i anđeli Božji. Samo mi da budemo tu čvrsti. I onda evo radosti i svega ono što prestoji čovjeku na zemlji. Ako on bude tako labilan, kao što stanje, kao što radimo, to mnogo čujemo milosti Božja velika, oprostit će nam danas grijeh, sutra, prekli, tako dalje, svaki dan, a mi steknemo naviku, pa to bude kao droga, da se drogiramo, posle majke i sini izađi iz toga. Znači imam, eto i vi to sve znate, što sam vam rekao, samo imajte to još malo više primiti u srcu, pa će biti dobro. Ko se spremao za svetu tajnu?